Cara mengode. Gwaya kenyam kenetin kon tin liang ka rachame kitin ba rachame ba jaling takel kon daman dan negatiek ka kor gwasen pai wichi ne roi ka kui Gambella te ka tijuan tungwan churian lat ka Gambella shine te ke interview enyam interview mo chine roi ka do badanen michi to ka Gambella ka kui kwarne Dr. Galoron jel kan alimitu la president enyam ka tako te ne ti chalarno shikan de long wore kuma ka de ka long ko kan dong shi contribute ka ta dana shin wore shikan on yam ka je ke chun wore ka je chine roi kon damanda ne ga tek an walle bine roi ka kwingwane han kon ja goro jan o te ka tibalada ka tangwane ko jene ngwat ka ngaje kon lat ke ngwane kana won yam mete meda lat ka ta me dana shine roi ka kwide ka ta gambel shit ka ta dana sho lat ke mi chala no te ni de mo shide tere kware me shi command me shi jetop ko shi lat no ne titi la shikande de tin no dong de ko ngutin ka me dan cha ka lok mi shi Dr. Galwa ron jel che ben kwar gan tama ke ne de tin de ga kapchong de reform jidi de jalat te ga mi shro de geran tama re wi dan ka Gambella ka jen kwi ga me dan e shala de ne ka kor jo man payo gua te dia le dong chiro dia la riak ne di de ala dangwan che kuar lim ya che kuar che ngai ka che ten in en tingwan ten ka tan wi ken de kuar da wa ka je che ngai ya min men chiro la te leo ka tan en be ka gad bo che lat bo ko no ani ba ko lim lu ndien jok cha ka gwar warga ka mo mete me be kana beloitin be kana yeg loy ka ngana gor cha madda ngam ka ngana gor ka warga goranga gora yos gorang mani gwa cha ka gwar warga kenetin gor ni je doctor gor ke doctor galwa wal gor ni je kenetin kontin cha guje no shede tere kuma ke jan gwasama gor ni leadership ke lew warga long lor ni a chen ni long ram nong na la kwar party ene galwa te na okay hey taka question gwasama ala lerishe ne de kona sha kwany lerishe kan Dr. Galwa ron jel si jen kwany mo kwany ka shine ne de content ja kwany an doctor ta be ka kana joje ti ashini ti titin kata bar ti titin kane de loka okay menati ala reach ka warda si warda ne ka kwanya shirke ne de kon te ka warda de te ne de ko kien la ya contributing ko lat kana wa lat la nyin warda ka kujimi de zundo dien da bo kwanyi chare ye kunran gol ka si je zunde kwanya no shigan war zun shigan de ne ko ne ken kwanya na de go kwanya majang zun ki de kwanya nyak zun gwa sinmu gwa lon ko de kwa de ne ka de kala but ata mo de kon ke to pya ala da jala ka ngot ki ka la bana le kana ata man la kon tu dim kasi but it's not cara man palla de kware ta kala da medela lan duno mi ji kwar jari akan kwar kula kwaran kula men te kana tan de ka wo ka de ka no mi jari ak ne ko ken gwa shamu gwa long jolore te de long ka to da paila ti ka kwi ka mi shi me shang e dong shine tana tem buga te ngin merung tena mo gwa ya kwan ben ka ngwani man gor jije e nyok e du ngwani ngai konen ngwani Gambel shush kana long te ngwande te lat ka ngwande te kalat ka ngwande te lora bang no de jikuli jogono ngumi mi de ngwani Gambel ladan tama ko de ka siang te ka dien de kana ger ka Gambel ko ne ngwan gwe janu tele kalat ka Gambel ngiji mo de kana lat no ki ngoda don kan raja me kan ni ne loj de gorno de ngajeno jin ta ndana te ka ngwani Gambel guji jedi no ka ta dien bang ta te ka ke
aken kono ko ngum de kan lat ko de ke tigden de kan ger ta dien ta shianga den ka gambele we de ka ta dana gujija. Ya ana ram kelten badan tan gwaja ka ngwana gambel de chol gao cherna ka ne ri cha nye ne gwana kien tler chi bandana no ala tiga tuwa gambel beje ani ka ngwana pan kien dak ngwana ti chi wan kien le balong ka man tuwa ki ke de ran let ka kwite ka de ma de nyamo mi chu gwaje tan let kan ga beje sina kai ka te ngwana long chir ka tap ma ka tabalong ka ma ka kwang long sina kai ka ler mi di long kan to tele mi de kan lok ngat mi ngat mi jen ro da ko da te mi de la da wo ne ti siang nyer mi di bo e ben mi te rami jene le dor la chi ka man ni chi dong de ma ga la nyer ka ne je aha chi dong de na ger Gwa thank you. Gwa same ken ngwane gambel riudien gor ke wala chicken gor. ya ngwana gambel de chular la kana ka 2000 kana ka 2000 ka 2010 ka buñ ne dan gwar medit no la gwar point na kap je la medit bat ke jan gwar be tek ne ke tay me la me nyor me bi greten be bu ngok ba nyor ci gwar cha mi ci telot gor ke yo ci kan gor ka mi jine go jeran cew ka klep ka gor Alo ko cew ka letra klep ka gor alo chirano kilat kan ogyo bi gwarbo chang mi chuka kilat ku lo gwardi gori di jin ngada mo mi chuka kilat ka jino shaji gwar pin lo ti ka kilat ka chuka kilat kuran lo gwardi no ka gwardi e ti chair ke adul ya gori. gwa ala mi jine go jeke rudien te ka wat yang man tok kan an no ngane je ko ngane ta ngane de nok rano bi jine kor gwa ku ji lan ngwan tin you know kan ci ka bana gambel ke le kan gwa gor dien to ke warda ne ko an gambel te district tin te tin brara gor pin ka warda ko run la bana pe ne yo run bi pom bi tiang bi pe ne yo bay kam pom du la ci ti ci era director ci kana director gwa o e kon ci kan ti ci director yen kon ban kon ler ne te la ngod to ha kana ne ka new lana school dan bana ka free preparatory school an ko balai le tan te la ngod to ko wona ka warda na la aslo ngas ti yo a chang te le ji chuột bo da to bo di nyur ka twel ki di nyur ka la guru mi ti yo Ala ma nyudo ntame ala kan ngwana content chigor rek da let chete ka ne kon la ti chair ki ngejul gorka Michigan la dien chicken nang la me bum bum ke la me to ka ku ngwane which mean that they contribute ko bu ngwan ba bu ka jek je lo do mo. ya ya Oh. goro de ka ngot de kan le la bum lo the student tan student ko en student ci ang la ya yen ngot mi te la ngot ja apply de bom bom ma ma kan bo te le mi bi kan nga kan gat ba ga joy kan ka university ci ko tan Okay, gwaye. Ka jenta ngu gijimo ko tam mi dong ku ngade tup ku dong ku beline de konti la ngie tin radio gorka. Ka mana gan chet ka diet en konen ko la dies tente ka garden kon dul gorka. Ngula la dienon mi jakan gad ken ko be kan chikan dul gorka mo ken ngane ko na me dio je en gwat ni ala future en dio je bunjen ga jeg mi chikan gorno be kana kaptek. Mana gan ngumlet kana ka kwing man to totin content gor dong gor ke distant ke chi gor no dong bia widol gor ka jin cha churi gor pin ke bo ko ka kat ke baju tiang mang ne to man ken tiga ni ngwa mo we can no future man ken gwaya ka gwa nyam we can no gwaya en tiga mo. ya ala fare ne kan de ka bel amen de bel ka ko ga la ya monitor wa cha wudul gor bi nga ja gwa ma class work
en cha kam bi ngaja gwa che di sport ha kala ti je bo ka teacher bu te je ki ande wedi pa we je na we na but at this parent they don't care huh? They don't care oh god de monitor cha ga la monitor ta mi guji ram ku gan monitor ram ku ngaje gwa o and support to ba mo na support to ba mo is very important ajen ku be kwa ga la nang dul gor ka private ni ko yo mi wi yu tan jen ga ji wi ka balio bi gan monitor la le shi shi dia da tam shi ga fail shi kan ga ti kan long ku kan monitor do no mate gan mate ga private ki ngad mo mate ga private de jo control dul gorka ko me dong le ga private ni tema private ya private ni tema kan ci go ka ngad kan yin kan kuma ci go ta ka dul gor nyin kuma riêng no ah riu dan cha ka apot ko la kut kan kwak kerong okay gwaye tijen do dian gwa seme ngum gwa ko de ngwane gwar ka je ko de ka shub dul government dit ke dul government ne am chet ke university you know ngum gwa ka especially mi chiran me to ngum de to ka je ke rama mo me ke na queen ngum de to ka je gwa da no ngore ka no university ya ala ala gor e wo bu gor jiran te ka ti la ya wi ka ke e wo bu gor nyok gor me te le objective ne kina de la gor wala ya en wo bu gor e me gwa man yam be nyedu be leb ba wangdu ba be leb bi mi ci de nen bi nen ha ya rawda ajeno ewo ci gor bi yikte ka dor mediri medi chuong ro jiro adu karo adu jiran bro ngaje gwa han nga ka di te ka freedom rate te ka di mendi la di ngaje gwa bana ma bal ko ran jin meti dor so okay be ye gwa en gor ci mato ni ma kula gwa ta kon yot lai mi gwa yot ko la ga ke ku ma ke da sa ya gwa na te ka mal na ka do ma ke yu te gor kan ma kan ga gor ci kana de ngaje gwa man gwa ka community yingu ha ala gor wi gwar ko batemi bu ger ka rodu atu ka rodu ka batemi bu ger ka community en kula teten gwa thank you gwa kan tama kan gatin kon kwana kep ko antama la focus te ko de ngwana de ka gwar chit ka do bran la di ka jeno mu dong mu gad mu gore dong da wonyam antama gada ku gwar ngada ku gwar aku tuk dul gor ka gwi jeno bikan lat bikan na je ka region te ka do gwi jeno bikan lat bikan je ka region Gambella te ka lat to kan tama dong bran balat be je rewe dan ka ta dan guji condition ga ja ta dan ti Gambella te ka ja guji en wo mi chiran to ko garda la de je jek gwa de ran lat jek no no la lat de re jek duno ala ne de chukula gwar chen ka bebel kan ga de chukula gwar ko an kuma panken kuma cha korap jina ye ga ton to ngwan ta ma te gwar la ran guji cha gwar but te run dok ki run ngwan man cha gwar po ne la ruini jen la barwe je man cha gor ni oe mu cha gor ne ki man de long na barwe ne jen bagat post to weather ko jin telilat chin ro chin do lat ka pet to ngwan ki pet ti dang di ki ka run wa run di ki run dok mi chi la kana la rana gu chi je nyak manen ni ana gu chi gwar tele lot che nyak me joje tele mi jega you know jin an na mo ba je post to bu bilan let kong ti chiro dia lot whether be mat ke kwang ko chi widu ne du che dia you know yo mi chu ma ko kwang bi ne du ya barem be gare beten je be gare rodian jodian rawda be mat ka tap be chu do bo bina bi ka nyir ne ten dong chi wo ka tek mi chi wo ka tek mi dong geran tik de bi ka nyir kira ma te ka dor
chi nok mlet chi long rode chi ba nok te ka charkel mi ba un nungi char mi tel lot ga la be nungo sometime dang de ji nung bi bo te do de no ji bi ko sometime di ram te ka do chi mi do di nen di we dong ban do la je ka je no mi chu ka je en chi ga mo chu ka je nung te li ji do ki te li employment nung ji bi ba da do en kuma goda la da bum da let la letten ku la ngwana te gwar ngwana ye gwar wala che gambel ngwana ye gwar de ka no ko tur ke na na tumur biro ba nga gwa ka gadi ka te to ka wala ka fiel mi ti gada ma che to no you know ba screening ba lat mi cha screening cha lat ba gar te ba ka access to work equally based on the field na ma mi cha la de gwa anyok te ka do mu de ka let je ka je ken ci kan de bin ni gwar ci ran gore jande ran dor je ke jiran kar wadu lat la ja create jin ewo bi gwar bo ewo you will create new things eh ma ko ala chwal ke innovation ewo ci gwar ewo bi mi new bi create jin body mi bi cham jiran di create ka bi mi baw cham ki mi di le create ci por jang de la lat ke ku create na ke te di ran proposal lat ewo ci gwar bo di do di jekten enyo kan business ne la lat ke dire ku ma joga lan cha ne ke telerun di war ga gor di proposal di lat bana ma lat di bala man bang te yo ti nigdi da je muy ke min de di lat de je muy ke mi dong di lat je nigdi du no ci kuma ko la active ten ko kuma la dane letten ko la benefit ne ke du no kuma ta ke gor da letten ke du ba to de ngwana de ke lat je ke de ke lat je de kan ke je gwa chilo te da long ka lo ja gwa chilo jone she ka gano ngad bo shang choko fail dul gorka lo kan dul gorka de kan lat kan je de lat de je create an o ngad ba lat create dio je gore yo shiban ku laro dong de ngad de yo de ka den da ka den ka kuma ka bang da la bang la yo la ka den ka ten duno mango ka gambela gwe je lung be je lung no de ngad de yo de ka den no ne ngwala no mala ne na taman ngaje ngwan dong wan ka gambela te telet te pen ka let telet ten bat pen ka ka na mi chi wutie jiran ni re kuma ka dan ba point mi chi wutie jina ngwane ngute ka banga je ba ngwane nyun kana ka ga gwe je no te kreng mutere kuma ka wala jin kuje je no te mutore kuma ka shit ko ntama mitala damar kie meda mutere kuma ka you know di guje no de la de je gambele guje montama akwa to ke degree akwa to ba ke certificate ba to je ka la tigatin imagine kon majority kon were ko kon ida lanyam bar kan ite rawda la kuine kan but bar jo ta tala bar mit lora bang jenen tala bar mi nyur bang tam bar dia te kan kala ngai kan godan kon tin tala tigatin ko ne ken ku kan communicate ke ngwane ken ten redul gorka kan ngwat kan barar anana rena adi jogo no kan ante kariya ko ka ngwane kon te kariya ko wala kaneten kon la kwar kon tila but kon tindire kuma ka gambela mishim ngwan wari kan ladje ka je of course there ande lade je go create but bien kam be jengne donc cho sweden ka yo baje pen yo chai be pen ba chai no go ite gar yalmu de kami ko sa no and then yen we gor kalat bai look bai jo kon ko tor kon yo gor kana to guji je ka ngale te ka dior wal guji ka chicken talk dong kwalla ne ka dong chi ka ten many highlight mazanam qua topic gua long no ne te kariya ka kwar kon jiran di kul te kariya de jiran kul gor duor you know jiran kul gor duor mi ay jogo jang ngudi luk no ala kwar kon ken la ken ya guru de ran duor je whether ba ko gup de jamo kana o anwar mite mi gwa mi de je anwar dong te anoga agono da tel jor you know alan point dia
je ngaji me mo kon ma be kon ko li je ke ma kon je ba ja le ngaje je kan dial medan le ngaje kan dial ngaje medan medan le nuor le mo aha mene me chwe ja ko chwa ke chwa war gang ne nyim kuma chwa kren ni am dien ha ko cha gwe ngap ya ko lo loko ka ne de ko lo pankien ku la gang ne kan ka kwa ku bar pankien ku ka la wa gara mo te chuo ba chuo ngo jing ni ha mi jine gwe ji chwe te ka gar kel mi kwar je jo mi ka chi lab je gambel ala o kan la ran gor dor ha mi je nyine jo ko bar la bar ya jo ko jine ti ga yang mi gor la we kong ne ko ngai yandu bu dor ku le no we kong ne yandu we do bilat jogien je go kala kala la di jogien wo ko ngai yandu de we do re do arun beja ba jo ko kong ne yang bu dor ku le be je ha mi chena mo chi ma gwa je ka ne kon te ke in priority mi la wat re dien ko chiran do te la te re je rande ka mi je ka bar la de ro de nak ha tok ti chero ton ne kon kan te bukan ci karo dien gwi ga panke no pi chola de gambel ci karo gwi 100% ran gambel tel ran ke la ran ga ci te gwa do ngu putin ci ko le jin kan di chero kan panke kan no pi chola nuar mi ci ran nga gwa ran gambel la tok you know mi ran nga ran gambel la tok di let go lat ga gambel ko le ga zu gan ku ka gambel balo gwa ko tel gwa butin mi gar ko bi kanotan lo munyu de gwano ngwani de ka moy ka bang re wech ngane de ka moy ka de moy ka bang gujine dial wala mitali wat tali lat especially kon war mitali wat tali lat whether mi ani mi ci use le use ka gop nan war ne da gop kan war beja anyo cha ngane cha empower bo cha power gwa chilora te the long brother gatie she right mo gwana jana long shilat men yama ku ngwane to kon ngaje no ngwane kon ga gambele tan yen tele kala tan yen ken kala riu ngwan ngwan tele kala de lar no riu ngwane she kan neiden content kap kan ngwan intam yitar biel mi che gujin number mi dit jan go dan teten anyok riu ngwane kan wore chi ka musician ki artist ne chenen anyong mi jin wi nyok riu ngwane chi kan lo te ka lor ka bang chenen right now mi jin guje kana me ala nor community ka wara gambele ka ta gwije ka kwin ngweni to mi gweje shi tele future mi den chenen ade ti kula kanana na ado ba dian tam gwije jano de ngweni de ka empower ka jamo ko de kan la de kan nok de ka gwa de kan nok ki e chiru ni ndia nyu loro bang no charin gwije mo derito very good ala ngane kenyam te mo gor kan te mo gor ngade o dara correct ala nuer community bo ku ro da yar ka ro da you know nuer community yer ro da ka ro da ala te ga generation mi yer generation do mi jina gweje lai person akwa kep yo chang bir kana la wanang wan ko ken tele mo lo da na yo brand lo lat bo yo be common be gwej bo be lo lat you know ala ken ngani yer karodien kati ne ri yer ke you know ala ngana pankien independency di de chite ka gambe lo ko chira ro da long tele do ala ken no ngaran cher ti jiak den baran post to o aken ro ko long ki tele mi tong mi chilat be post to chimarar example marar no kan dependency mi dit ka generation na me bikana nung ke time em te ka ba joy marun brantel future mo to no dependency me jagare jaga o chicken man len marare chicken ngi ko jo ja tele dor
bro gur chia krar beje be support iyo ko jen tie ka ngeta gol ka mite ka je dong beje be lok ka dong ke nge ka yo no wen ka te li yo no wen ku le per jin ka yo to ma je per tino bro chu ku ja gwa o ci ginaran den bi men gur bi lat iyo mi sia wadak be ku jakram mi pur mi lim mi tel bijin ko bijin nu che bab ko bi charante ko ken dream me dane titin che pak be yu jago jiram mi lung no kornat mi tel mi di produre ngi dedu dong di ku char on baro gor chi dong baro gor chi dong jen bi yu tere ngi dedu you know ko jen ni je do jen mi na de te gaji ga gwa mene amene lel ka kan rir pai lara gwa da mene ka togre ka kon wer na go de rande te ka men wan chenen ala mite ka yo gwa da malur kon gwa da la income jela re ka yo tale ga to start a business you know misran chak te karame mo jakko de business de togba dara gwa dong dara ngwen ma dong tel man mid that opportunity she ben keji chite ga shek matarar ko gwa mi lokan kon ci yow ci ga jek ci ga kam why not start a business chu relationship dun chu ajaleli chu ajayer gore no bi biulo gwa an gwa mo be settle down ci ben bi kam no ga dan gore ka be kam no ga dan gore mi cha gore je bono be jinang bo gwa dan teten be jinang ten kinen ala relationship mala ja yer o jiran mu ken ro kon kabo ana rama cha ko no ka lo de kelio another thing bo a chan ko te ka shek mutrar ci peno de gwar ko gwara shewa cha bat an gwar kan ma dong de gwar tele problem ban man dir bu kal ko future atene chenen mu yo ga tel man nyam lo ngwe no cha gu la mistake long o men wet mi che wi de she bi use ko manana kam ka je ko dere business de je tok ko ken kon ku kon right tin tam ci ko ro man ko to ngene ngum ci kan ka bang de kan den to kon la de no tang ngene cha ka no ke den bo kuma cha ka mo ke let but mi cha je mo ke yuru to ci ga chak je ka do mo why not you start business ba mo gwane je na long but che je bi disable la bi jina andi ke mi mo shila ci le longa ko ci te ka yo no you work bra mi bo mesdo no bi lok bo re lat chinen alo bi angwan bi aka chair so jen mo gor mo de martin ka ku ngwantin kon tin ga yen donga cha ka weekend ko tiken ka man rar eno ti ka shegrar e useful long ka ta ti gdante kon ka fuka ko be jilok financially chinen bi jina stable a nyok bi gor no bu gar ke bi lep ke business so tomorrow bi ramadan la shegdu bi chulok bi angwane bi a chulelde bi a chu nyok mala de ga longo mekan wet kan ro kon ke bogo abe gu jeno nene ana ko jete ke shega tama kara chan loide chen le tol chen a jaram de ko jogo no jin chu lele nono ram me gor no ram gor jino bi shene
prete da longa ane poste ke ji ke je yob gwada dana titin ane bete mal